because thina emgedeni podcast ngoba besazi siyashutha namhlanje besiyimonitor kakhulu indaba yelokuzane yeGucci ithini secret yebo cha kumina akukho nokuyihaba Nkosi yami ukuthini ngaphandle nje kokubonga uNkulunkulu ngoba ngiyindoda ekholwayo uyabona ngabonga nje uNkulunkulu ngibonge ukuthi uNkulunkulu aphile kubantu kunento engiyithandile nabantu abaningi nje bakho bayithandile bekubona uposter ezinye zengoma ezikhishwe umunye owaziwa njenganembangi yakho uphusha uthi abahambe beyoviewer usichazele lapho ukuthi kungenzeka yini ukuthi siphelile leyanto leyana yo red no blue manje sekushawa ingoma kuphela noma usichazele nje ukuthi ibihamba kanjani leyo nto abantu bafuna ukuyazi leyo ndaba yebo ngicela ukuthi empeleni nje ngimanga kutshela mina ngumthandeni oshintshe kakhulu manje ngishintshila and angi-act leyo nto leyo njengamanje mfowethu ayikho into engicasula njengokuthi abalandeli benze izinto zabo bese befaka mina phakathi lapho umlandeli nje osahambe ethukana nabantu egameni lami ethi bazimbangi zami ungehlisa isithunzi kahle kahle mabandla kamjona kandaba nina bakeshana kamezi yabuza umnaza ngameva nina besilo saphinda sahlangana asiphinda ke sibambane asinqake simpengele sinamukele ehlelweni lethu oluyinqayize vele lapho sithi khona emgedeni podcast kama lami uthike izuma into enhle into zengane famene siqonqo sensizwa sethi igodi mako buhlungu jiji isonto ekseni isikhathi ebhizi nakuthina easy angihambi ke ngedwa njengokujwayelekile ihamba nenkosi yesizwe sakamnikathi uSK uqopha umlando bese wenze into engajwayelekile 1 million 1 million manje in a day no emgedeni podcast besiyimonitor nje yes semeze zithi ko-show 11 ushilo ubulongidonso usho ukuthi ko-show 11 isishayela imillion ngoba phela sifuna ukuthi mengabe skip indaba lishisa kubantu skip indaba okuyizona zona kodwa ke asemtheni do yazi mntaka njani ngiyaphila mntaka mama uright wena right kakhulu bafowethu ngeke asikwazi ukungakuthinta emgedeni mfowethu usichazele ukuthi iyiphi lenyanga oyihambayo kodwa ngaphambi kokuthi usichazele ukuthi iyiphi lenyanga oyihambayo ngoba nje izwe lidansa lonke ngikhuluma nje besikumbuso not umbuso wamaciko besiku-Maskandi Festival izolo yes ayi wonke umuntu ubekulinde futhi ubekubheke ngabovu but nje asiqale ngokuthi i-delay engaka mfowethu yokuthi udelay nento emnandi kangaka isukaphi lento ubuyenza ngamabomu noma mhlawumbe kanjani yebo bhuti wami cha empeleni ingcindezi ngibe nencindezi nje enkulu ethanda ukuba nkulu ngoba engazi ukuthi ngiyenze kahle ngonyaka odlule lapha kwiParis ngisebenza khona nolwa so ngibe sekuba nencindezi nje enkulu impela ke mase kufanele kulandele enye ingoma ngenxa yezinkulumo zabanye nabanye abafowethu abakhona endimeni bethi sokwesibona uyabona so ke lokho njengendoda ekukhuthalela umsebenzi wayo nebakhathalela abathandi abalandeli bayo ngike ngahlala phansi ngayinika isikhathi sami ngathi angizokufakelwa ngabantu ipressure ngizozama nje ukuthi ngilipheke ibhodo livuthisiswe ebese ngiphaka ke mase nginesiqiniseko sokuthi ngempela sekulungile ingakho ke nje kuze kwafika lesikhathi ke kusamanje duyaza mfowethu inkosi sesizwe sakamnikathi okhuluma nayo siyabonga kakhulu nje mfowethu ukuthi kusakhona abantu abanjenganani abahlonipha umsebenzi wabantu ngoba lento ishoyo ukuthi ingoba ingcindezi ibinkulu ngoba it's more like ubuzigubhola wena umgodi omkhulu ukuthi ushaya ingoma evele ibe international ngoba phela le ngoma ayikona ukuthi igcine ubuMaskandi kuphela ibe international yagcina irecognizewa even nanabantu abangekho empilweni noma ezweni lamabhinqa bese sibone even nakuma pub noma kuma clubs la uthola ukuthi kuhlangene khona abantu bamapiano kukhona ama-slay queens kodwa wonke umuntu ngeParis besuke ebona ukuthi usekhaya sicela ukuthi mfethu sikhulume ngo-1 million views in one day because thina emgedeni podcast ngoba besazi siyashutha namhlanje besiyimonitor kakhulu indaba yelokuzane yeGucci ithini secret yebo cha kumina akukho nokuyihaba Nkosi yami ukuthini ngaphandle nje kokubonga uNkulunkulu ngoba ngiyindoda ekholwayo uyabona ngabonga nje uNkulunkulu ngibonge ukuthi uNkulunkulu aphile kubantu abathanda lo mculo lo wethu esiwenzayo ngiphinde futhi ngiqinisekise ukuthi benilokho ngishilo vele ukuthi
angeke ukuthi ngingasebenza kanzima ngilobola umfazi wokuqala ngimthathe Lusini udwendwe ebese ngihluleka futhi ukuyithathela wesibili uyabona. So ngoba ngamthatha umfazi wokuqala ngiyinkomo ephuma manje nami ake ngihluleka futhi ukuthatha wesibili nowesithathu ngize ngamthatha futhi bengafika nak10 uyabona. Manje ke abantu abebethi abebengiqhathanisa nami ukuthi mhlambe lokho engangikwenzile kwiParis ngengikwazi ukuphinda ngiyangiphendula ngalowo mpendulo nje ukuthi ngoba ngalobola umfazi wokuqala zaye zawushaya ngagacacelwa ngaganwa nomfazi wesibili ngisengamthatha futhi sengimthathileke uyeza nowesithathu uyeza nowesine kuyoze kufike eshumini njalo njalo as long nje amadole mayisavuma ngoba phela nakhona kufanele umthathu ungamthatheli ukuthi azobulawa indlala ukwazi ukumnika 5 yaza kunento engiyithandile nabantu abaningi nje bakho bayithandile bekubona uposter ezinye zengoma ezikhishwe umunye owaziwa njenganembangi yakho uphusha uthi abahambe beyoviewa usichazele lapho ukuthi kungenzeka yini ukuthi siphelile leyanto leyana yo red no blue manje sekushawa ingoma kuphela noma usichazele nje ukuthi ibihamba kanjani leyo nto labantu bafuna ukuyazi leyo ndaba. Yebo, ngicela kithi empeleni nje ngimanga kutshela mina ngumthandeni oshintshe kakhulu manje. Ngishintshila and angi-act leyo nto leyo njengamanje mfowethu ngumuntu mina osezele ngizele insizwe impela neyintombi uyabona. Ngingumfana nje futhi kakhulu ongathi ukholelwa ngasekhaya ngakhe ikhala abazali lapha ekhaya eMdletsheni ngathola ibusiso ibusiso engicabanga ukuthi kuseyizona lezi ngisebenzela namanje ngoba ngiyakhumbula ukuthi imkhuleko kamama njalo ugogo behlala ethandazela ukuthi kulento engiyenzayo ngathi ngingaphumelela ngivikeleke. Ngiyazi futhi ukuthi umuntu omdala mawumenzele kahle emhlabeni esaphila baye bethi abafundisi mabesiduduza bathi imkhuleko kagogo yonke isizophendula emazulwini ngoba akasephinda athola ithuba lokuthi aphinde akhuleke. Ngicabanga ukuthi yona umthandazo yakhe ekayithandaza umama lesaphila ukuthi ngibona ngimenzela kahle kanjeyana ngiyiphathe kahle kanjeyana athi angikhule ngibe ngaphe kwentaba zonke nokhahlamba. Ngicabanga ukuthi phenduleka leyo umkhuleko leyo bese ngiyalapha ekula umbuzo obuzayo. Okokuqala engifuna ukulungisa mfowethu mina nginayo imbangi ngicabanga ukuthi umnyaka wesihlanu ngishumayela lento noma ngikhuluma lento futhi ngize ngiveze ukuthi angiyithandi kangakanani leyo nto leyo kodwa abantu abaqhubeza leyo nto yibona abalandeli and ayikho into engicasula njengokuthi abalandeli benze izinto zabo bese befaka mina phakathi lapho. Umlandeli nje osahambe ethukana nabantu egameni lami ethi bazembangi zami ungehlisa isithunzi kahle ngoba ngiqopha imlando engaka ethatha umaskandi uhlonipheke. Leyo nto izokwenza ukuthi singakwazi ukukhula kahle sigcine sibuka njengabantu abangenangqondo kwabanye abantu bakweminye imikhakha ngoba kuma nje bonke abantu bakhiphile lapha kwenkabi record kuphuma ingoma Master KG amakhampani amakhulu osoni bakhiphile kodwa ngibaqhumbe phansi bonke labo bantu. Manje labo bantu ngathi mabeshonipha mina bahlonipha umaskandi wonkana basihlonipha nabo bonke abafetha kwaMaskandi bese kusuka umuntu futhi othi uthanda lo mculo ayongiqhathanisa nomuntu othiza athi sizimba nalowo muntu. Yebo lowo muntu uzokujabulela lokho ngoba mhlawumbe ukuphila kwakhe yena kuzomsebenzela but mina ngempela cha kuyangibhora serious and angisaki entertain lokho ngempela sebesele bodwa nje abantu and ngoba namanje ngigcizelela kuwena mfowethu i-album iyeza nayo maduze ngizoyishoda nje eduze i-album ngoba imiliyoni selishayeke ngosuku sizovele ngidedele nayo akunankinga kodwa ngifuna abantu kungene ekhanda labo ukuthi yonke into engiyenzayo as not a game. I-game ngiyayazi futhi ngiyazi ukuthi yenza kube mnandi emculweni kodwa ngendlela engihlukumezeke ngayo kuMaskandi ngithukwa ngisho ipage ngivulelwa amacala ngingenacala akekho umlandeli wakwangivikela kulokho ngisho abalandeli bami uqobo bahluleka ukungimela mase kufanele kwenza lokho ngathatha isinqumo sokuthi ngumfana wakaManqele owakhula kwaManqele into engibonayo ukuthi ayingisebenzile noma ayinasidingi ngibuyisele emumva ngiyiqhelanisa nayo uyabona. So ngiyacela nje ukuthi umuntu othi usupporta mina ngempela uyangithanda lokho ngempela angalifaki igama lokuthi mina nginabantu engizimba nginawo ngiyachoma nginamancoko ngizoba nawo ama-team kwi-album ngincokolisa abafundi lapha nalapha ngibakhuphule ukuze bedume kodwa umuntu oqondile lithiwa ngibekelwe nangu umuntu uyabona ukuthi nangu imbangi umuntu wenza leyo nto leyo
ngicabanga ukuthi engafa nokufa uyabona akaze ngibulala umuntu ngezandla zami but ngambulala umuntu oqhubeke ngifunza ngalonto ngoba ngiyinyanya into engithi ngiyinyanya mangithi into ngifuna ngathi emcimbini yaseThekwini ngisezokuya ngoba ngigwema zona izinto ehamba ifana nalezo ukuhamba njalo lokho kukhona umuntu otethiswa kumina yabona enginamathiselwa ngaye njengesilwane so na izolo kade ngingayanga kumbuso wamaciko bahlohla amabhodlela lapha estage abantu leyo nto ngaba yenzeka la ngoba abantu bangilalela mangithi angifuni ukuqhathaniswa ngingumthandeni wakaManqele ongena nzondo namuntu angizondi umuntu mina yabona so abantu manje baqhathanisa nami bogcina sebelwa ngobuthakathi bona nami sekufanele ngiye kumculo manje bese ngilwa and mina ngikwazi uku-acta ngokulwa mina mangilwa mina ngiyashaya ngempela ngiyathungatha ngifune ngithole ekhaya uyabo impama nempama ngayishaya mina mfowethu emhlabeni inedokodo nama nginamacala uyabona yeah so mfowethu angenza amancoka ngalento engishoyo impama ngishaya inedokodo angi-act mina mfowethu ngokulwa uyabo ma into ngayithandi ngithungatha ngize ngiyokulanda ekhaya kimi uyabona so akufanele ngikhetheke phakathi ukuthi ngijabulisa abantu ngicwelela abantu noma ngiba isiqhwaga uyabona into enjengaleyo so ingakho ngithi into enjengaleyo uyisiyinga ngempela umlandelo sathatha igama lami ahambe eqhoshela ngalabanye abantu umlandelo wami uyazi into engishoyo mangithe angiyenzi umbuso wamaciko bengingekho Phucuze ngangingekho kufanele kwangingekho kumufa umcimbi uzoqhamuka eThekwini kaMaskandi ngizobe ngingekho ngenxa yalezo zathu zokuthi angiyona inkomo mina ngifuna ukwenziwa umuntu engathithi inkunzi yenkomo ehamba ihlohlwa nje uyabona nginengqondo nginezinto ezibalekile engizenzayo ngibaleke kubantu abaningi ngonje umndeni eminingi kakhulu so ngiyafisa ukuthi uMaskandi ushifte nabanye abafowethu bethole attention mabecula beshaya amamiliyoni bekhuphuke mazolokho kuthiwa uyimbangi nobani leyo nto leyo angiyithandi and ngoba lokho engisho ngelinye ilanga ngiyoshaya umuntu kuze kuse yabona cha kwaManqele yazi sithi kukhona okusangaphezulu kwaloko okuchazile sesingabe siyayona yonke le sesingathi nje mfowethu lakho lokugcina Allback sekubalandeli bakho Allback seku-South Africa ngoba ubuke ngazathi manje le yabalandeli abasuke bewuhlobo oluthize ukuthi baya ngembali engathi ngivula manje ipage elisha kuMaskandi nje elakho lokugcina nje kakhulukazi njenganenkosi yesizwe lo ngizokubusisa ngokuthi uthatha isithembu nje abafazi abahlanu ngoba uyisoka ufuna athathe abahlanu uyisoka cha ngane kwethu kahle hle njengamanje nje ungizongicizelela lento ngicizelela ngoba iyona into isihlaza khona njengamanje yabo njengamanje ngishaya imiliyoni ngosuku but awuthi ngishaya imiliyoni kunobani uyayibona lonto ngoba uma usuthatha wona uhambe uyoqhoshela abanye abantu ngaleyo nto usukhanda ukuthi omunye adala amaplan naye yabo enze into engadalelwe yona ukuthi mayenzeke kuyena yabo so lokho kuqhubeka manje into ewumona uyabo futhi nesengathi ngenza izinto eziwubizo lwami sekufanele khona umuntu njalo ozohamba phambili azama ukuyomaka leyo nto leyo ngoba phela ngiqhathaniswa naye angithi uyabona so manje le nto mangithi ngiyayivala angiphili kulowo mkhakha namanje nje ngoba iphumile igushi sinethemba lokuthi futhi iyongena ingoma zokuhlukanisa unyaka angeke ngikhankasele futhi uyabona abantu bazoyithatha bona beyifaka ingoma zokuhlukanisa unyaka okhosini bephinde beyivotele bona abantu njengoba bahlale benza uyabona ngiyakholelwa kubona yileyo nto leyo kuphela ngiphila impilo yencindezi ngiqondile nje ngiyindoda nje eqondile ezenzela into yayo neyiphilela nje impilo ngendlela eqondile kanti futhi nenhliziyo enhle nginayo uyabona kodwa umuntu onenhliziyo enhle uyingozi mfowethu mayethi akafuni abantu abalalele mangithi into angifuni namanje kufanele bengiyaqhosha ngiyagugumba lapha uyabona ngamapost ami ukuthi ngiyakhukhumala angiyenzi leyo nto because akekho vele umuntu engikhompyutha naye sengingedwa akekho umuntu onabalandeli abaningi njengami nguMaskandi mawuqala nje thina uthi nanti ibhinca ukhomba umthandeni lapho baqoka njengami laba bantu ukusuka enkalo lokho abantu basenka njengami so ngiphethe abantu abangaka yini kufanele ngihambe kuthiwa ngikhathaniswa nabantu noma ngiqwebhana nabantu usazoyishaya inqindi noCasper yabona hayi wagcina ebalekile wabaleka kulungile ngifisa ungikhonzele kumawu kodwa before that ngicela nje ushe lakho lokugcina abalandeli angithi nje abalandeli bamaskandi bengizothi abalandeli bakho ngoba usuyibeke yaqhama ukuthi manje sekunabalandeli bomculo nothi abalandeli bomculi so elakho nje lokugcina kubantu abahambe bayoshaya imiliyoni ngo one day okube ingqophamlando
ngiyabonga nje kakhulu kubantu ngibonga kakhulu kubantu ngibonga nje mina ngicabanga ukuthi ukubonga kwami okukhulu ukuthi ngibenzele ingoma emnandi iyona indlela ebengibabonga ngayo leyo ngoba nako ukudlula kwiParis banginikeze 24 million njengamanje uyabona so ukubonga kwami ngomlomo akwanele ukubonga kwami kuyoba ukuthi njalo mangiza nealbum ngiphinde futhi ngikhiphe ulozo lealbum iyona indlela engibonga ngayo leyo ngoba angeke ngikwazi ukubonga ngalendlela ukuthi beze bebone ngempela ukuthi kusuke kujulile kwenhliziyo yami ukubonga kwabo ukuthi mina kuphela ngikhule ngikhuthazeke kulento abanginikeza yona ngiyawathembisa ukuthi ialbum mayiqhamuka mhlambe futhi izophinda iqale phansi futhi ikhompyutha lalezi ngoma leziphumile bekusengama starter lawo. Hey Duyaza siyabonga kakhulu mfethu uzinqunya amakhanda ziyekwe usuyihlinzile wayihlahlela sayiphaka sayephula iyadliwa manje sesithebeni siyabonga kakhulu mfethu uphile nje ngiphinde futhi ngiphethe mfethu sengiphethe into mangithi angiyifuni kubalandeli bamaskandi kumele bazi manje ngathi angiyifuni abayeke kungicabangela bethi hayi amagame ngiyawazi futhi ngiyazi mina ukuthi kufanele ingcweki insizwa la kumaskandi omunye angcwekisa omunye bese kuba mnandi uyabona futhi akekho umuntu okude ekudlaleni igame njengami but ngathatha isinqumo sokuthi lento ngiyayiyeka ngoba isinobuthakathi sekukhona ubuthakathi ukuthi engathi ungafa wena uyabona ngathi wena agcokama ungelungelwe lutho wena agcokama uyabo engathi wena mthandeni makufanele into zakho zihambe kahle engathi ngaqinqana emoto wena entsho sana kuyithena so ke ingakho ngithi imicimbi engathi angihambi ngempela futhi inalento ngoba ngithi angiyifuni kufanele bazi ukuthi angiyifuni ngalendlela ukuthi bazophoxeka kade ngisupport uThibela nje ensukwini support Intibane ukubakhombisa kwami ukuthi ngempela bayiziyinga bese busy naleyo nto leyo mina angisekho ngempela kuleyo nto yabo angisekho ngempela kuleyo nto ngiyinyanya leyo nto bangithi into ngiyinyanya uzohamba ugcine ube nebhadi ngoba mina ngempela ngiyindoda eshizwe libe linye angiphinda into kanti ngilese ngiphinda kanti kanje isigcino bazofa kunjalo kuzofa bona bebulawe lento lebayenzayo. Hayi washaya Duyaza siyabonga kakhulu qawe lami siyabonga nje nanokuthi usihloniphe usivakashele emgedeni siyabonga kakhulu ngathi ungaqhubeka nje mfowethu uphile nje ungikhonzele kumahuna ke mfowethu ukhona la ngiyakuzwa ukhona wemahu yeah wemahu sawubona